abafuni kushuthwa nogogo omkhulu abafuni kushuthwa. Oh, saze safika. Oh, sisebenza ubusuku bonke. Ngikhathele ngilele ngo-3 zolo. It's a journey. Ayaqedwa. Oh, sesilayindlini ngemanje. I don't feel anything because I've always been me. Oh, Nkosi yami. Ukhulume lapho. Ngikhathele baba yo. Hey. Ngikhathele. Hayi phela uyinkosi yavulela. Siqedile umsebenzi ke wamanzi izo. Sesiyabuya ke namhlanje njoba sizongena nje la. Hayi. Sahamba kahle. Sahamba kahle kakhulu. Yeah. Sesilethe imoya ke la ahlala khona. Osigena la osibeka la. Zoqedela umsebenzi sibuye nomhlwehlwe lapha sibuye nenyongo okuyona esisobika ngayo yasemanzini sibeka sesobikela abantu bakhe abadala nenkosazana yamanzi lapho ahlala khona impilo yakhe eningi khona yilo basemanzini labomkhulu nogogo sesibuya khona emanzini intombazane uyemukelile amandla siyabika manje kuqala ngaphambi kokuthi senze konke sihlabathi solwandle lesi sixosha yonke imimoya manje njengoba sichela sifafaza sixosha yonke imimoya ongase kube ingamelana noma iphambane nalo umoya esizana sesifaka i-foundation saka i-foundation manje ukuthi uma siyibeka imimoya yakhe siyibeka izinto zakhe zihlale zizinze zibe ne-background zibe ne-foundation lapho izokuphela khona zomisa umsamo wami angiyazi ke imithi but nawo lo muthi but ngiyawubuka close la ngidlala nawo ngiyahlonipha nje ngifuna ukumbonisa ayi mina ngifunela umuthi wemali like imali like uyabona umvuthi wemali chop you see it's blinging as in it's real money. Yeah. Exactly. More attract imali thanda phela attract more real money. Umsamo unawo awusebenzisa unawo kodwa manje sizophakamisela etheni manje awumsamo uhamba ngesiko lenkosazana yamanzi ngesiko lomndawe sizombeka umndawo lapho azokwazi ukuthi imimoya yakhe ikhulumela naye ngoba kuyadinga ube nendawo sacred place. Sizombekela i-altar yakhe impumelelo ngiyamupha ngihlamba kube kuhle konke impilo yakhe. That's why I think it's amubikanje or like look at her. I wonder ngithandelani bakuthandelani umndawe uyayilwela umndawo wona unokuthula wena uzoba ukhokha umndawo ukuthi ube nepeace ube nokuthula. Yabona nawuthukile ithwe uyazi ukuthi akufunani nawumoshile uyazi ukuthi akufunani la uyayilwela yonke umndawo uyilwela usho ukuthi wena uma usebenza ukhethwe umndawo awuzeli izinto zezandla ufuna uthatha isikhali uyokwazi umuntu ukuphakamisa amandla akho sizoshaya manje siyaphakamisa manje sifusiso kwezosikhosomhlolo njengoba nimkhethile njengoba siphakamisa sifuna umethwesa-ke inhlanhla yakhe nanjengoba manje nawuya siyaphehla kuphakama ingwebu yakhe ingwebu kamndaweke akubi leli gwebe eliphaphayo lichithe ngoba umndawo uphaphile inhlanhla zami uyangithwalisa ukukhanya kwami
ukuba umntwana omhlophe. Thina abantu abamnyama sithi nasenza nama-rituals, when you are doing it, you become old, everyone saying, Kula mndawo ithi bese phinde kubuyela phansi. Indawo-ke iy'hlahla zawo zakhiwe ngaleyo ndlela akuyona intwaso ukuthi khihle igwebu lize lichithekele ngaphandle loko sekuwukuthwasa sekuyini ikhathigori okulami bomkhosi kube mhlophe until when you make it sebathuthuwele-ke manje. ingabe kulivumile kodwa wafika la sizothwesa amandla akhe. Kuyavela ukuthi I'm the one, I'm the chosen one. It's in me. I don't force it. Ahambe ngawo kube kuhle kini ngimnikeze inhlaba bemhlophe ngithwe sonke amandla akhe bogogo uyangizela lolu khamba-ke ebukhosini bakhe esimnika bona namhlanje uyafike selivile bese nimbusisa ngawo konke. Isisango angizuba isangoma ngumndawo nkosazana nawo ngizokubona lokho. Abantwana bayamthabela ngoba yazi-ke ngangiyosiselebhu plus nangapha yabo-cheesepur manje ubuya kushayela kubhede athi ngokumama like what kind of a stupid bitch you are. Le ndaba yomoya kule family